Joseph Kabila yakatiwe urwo gupfa. Urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa 30 Nzeri 2025 rwakatiye Joseph Kabila Kabange igihano cy'urupfu. Perezida w'urukiko ariwe Lieutenant General Joseph Mutombo Katarayi yasobanuye ko Kabila yahamijwe ibyaha byo kugambanira igihugu, iby'intambara, ibyibasiye inyoko muntu no kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko. Urubanza rwa Kabila rwatangiye mu myaka 2025 nyuma y'inteko ishinga amategeko imwambo y'ububasha yari afite nka senateri, hashingiye ku busabe bwatanzwe n'ubushinjacyaha ku rwego rw'igisirikare. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Kabila ngo yakoze ibyaha nk'umuyobozi w'ihuriro rya AFC 23 rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko yabitewe utwatsi mu itangazo yasohoye kwa 12 Nzeri 2025 aho yasobanuraga ko ataba muri iri huriro. Lieutenant General Mutombo yasobanuye ku rukiko rwasanze ariwe muyobozi wa AFC 23 kandi ko ibyo bishimangirwa n'inama yagiranye n'abayobozi bo muri ayo mahuriro mu mujyi wa Goma na Bukavu. Ahamya ko izo nama ngo zari zigamije gutegura intambara. Abanyamategeko barengera inyungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari basabye urukiko kwemeza ko Kabila ngo atari umunyekongo, rukabishingiraho rumuhamya icyaha cyo kuba intasi y'amahanga, ariko Lieutenant General Mutombo yagaragaje ko ibyo kwemeza ubwenegihugu bw'umuntu bitari mu bubasha bw'urukiko. Ubwo rero bavugaga ngo ntabwo ari umunyekongo kandi yaranayoboye Kongo. Uyu rero bamukatiye urwo gupfa kubera yuko ngo ari inshuti y'u Rwanda. Kabila yabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka 2001 kugera mu mwaka 2019 ubwo yashyikirizaga ububasha Felix Gisirikare hashingiye ku masezerano bagiranye ajyanye no gusaranganya imyanya y'ubuyobozi hagati y'imiryango ya politike yabo. Umubano wabo wazambye mu mwaka 2020 ubwo Felix yasesaga amasezerano y'ubufatanye na Kabila akishyiraho ihuriro y'abamushyigikiye ya Ushaka. Mu mpera ya 2023 Kabila yarahunze mu gihe hari impungenge ko ashobora gukurikiranwa n'ubutabera. Yahise ajya muri Afurika y'Epfo. Kuva mu ntangiriro za 2025 yagaragaye mu bihugu byinshi byo mu karere y'Afurika y'Amajyepfo ubwo yasubukuraga ibikorwa bya politiki. Joseph Kabila si wa mbere muri Kongo ukatiwe urwo gupfa, kuko hari n'abandi bakatiwe urwo gupfa. Barimo abantu 26 bo mu ihuriro AFC 23 barimo Colonel Nanga, harimo Bertrand Bisimwa, hakabamo General Sultan Makenga, hakabamo Colonel Wiringoma, Lawrence Kanyuka na warimo, ndetse n'abandi batandukanye b'abayobozi b'iri huriro nabo bakatiwe urwo gupfa. Hanyuma hanashyirwaho impapuro zo kubata muri yombi, ariko na n'ubu iyo Kongo iracyategereje kubata muri yombi. Ngayo nguko rero duhuriye mu bindi biganiro.